Asikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya ubingelelo Stateleg intokazi yakwaNdlovu phansi eMelmoti esigodini sendaba zegudu phela ngikubingelela bukhoma kwiStateleg Media uhlelo yingonyuluka la wena mbukelo suku sibhalela uthi ngithathe Stateleg Teteleka nami ntokazi inkulu inkinga idinga wena namhlanje sithatha uhambo olude sibheke Mount Fletcher la khona abantwana bakaMama Manyawuza abathe sithathe Stateleg siyodinga inkinga emndenini kwenzekile sekudingeka wena okwakho ukuthi ungasayi indawo uhambe kanye nami noma ngiphathe umkhuhlane kodwa usho kanje asambe mbukeli. Igama lami nguStateleg ngokwaNdlovu Sibongo khakseMelmoti sisuke KZN eThekwini. Usesike oye wasicela ngokubuka ukuthi uma kukhona inkinga eziba khona emndenini siye sikwazi ukuthi sibahlalise phansi sibancede bekwazi ukukhuluma. Sona namhlanje ke ingakho sikhona la ekhaya noma nibona lo muntu ongamazi. Ngicela uxolisa ubhuti ngoba emile nje lo wesigqoko akahlali phansi ngenxa yomsebenzi wakhe. Umsebenzi wakhe ukuthi ehleze ebhekezela kukho konke ngisuke ngihamba ngoba ngihamba indlela engazazi nanokuthi sengize ngafika nala ekhaya ukuthi iqale kuphi kuze kube ifika la ngoba inkulumo yonke ihlezi inhlangothi ezibili. Indlela osukuyisho ngayo khona omunye angayisho ngendlela ehlukile. Ngicabanga ukuthi ngiyezwakala. So ngizocela ukuthi usisi okunguyena okwazi ukuthi athi ucela sizomsiza enkingeni abhekene nayo namhlanje kube nguye umuntu ozosethulela yona ukuthi cha sisi into iqale la ukuze ifike la then makukhona umbuzo ovukayo phakathi nendaba ngizobe sengiyama ngikumise engane yakwethu bese ngiyabuza ukuze singaze sigcine sihamba kakhulu. Ngicabanga ukuthi ngikubeke kahle. Okay, ngoleni nonke mhlaba. Igama lo mazidombi bangumaqo. Ngimi obize ngosisi apha. Kulo nyaka ophelileyo ngoJuly. If I'm not mistaken. Kwaye kwawa imoto yalapha eBek kwamuntu. Kwalimala abantu apha. Inoba kwaphela insukwana nje ezimbalwa wafona umthetho. Wathi umuntu akasino andile ebeze apha xa ufike engekho khona kwadibule. Ufike wahlaba engemesi wathi uphuma nyawo sibaye bekhona benza mbulala. Zamnyisa igqirha mina ndiyahlaba ngigqibele ndisele igazi lakhe. Hayi yathi umakhulu hayi makhulu angoripota enkosini because asikho thina apha ekhaya. Akho nto esingakunceda ngayo. Ripota ekuhlaleni uba kukho into nje. Then sawubona sayithatha apha siyeke apha khona. Hayi ngathi thule le umama. Hayi kwaqhubeka ke after maybe inyanga. 2 months or 3 months. Phone sithi ndandilele mna kwam. Kufike lo sisi ekuseni ngo5 kwam sister wami. Aqonqoze hayibo ngithuke mina ndithi hayibo yintoni ngexesha athi vula ndithi mina yintoni ndiqonde hayi ndinobulili ngizange noko eze ngexesha kwami ndivule angene athi ntombi kukho isimanga ndithi mina yintoni isimanga sithetha athi bona efowunini ndithi andizukwazi ubona efowunini ndixelele uba yinto embi ndixelele sufuna ndibone athi thatha ifowuni ndihlale phansi hayibo xa ndithi hayibo abantu abathetha apha ndiyabazi lilizwi likamama wam eli uyathutsha lesiba uBhoklen wambulala kanjani usona wayena nathi nize ningambulali omnye sibanyawuza ndinje nje kanti nguwe yo omnye hayi andivani nabantu akwethu kanti kungenxa yakho omnye kudala ndizama undithakatha sozundenzeni noba ungaphindi utraye ngomso awunawundenzana mna ndibuza usister wami into evelaphile athi ndiyithulumele lo ngumntaka malume isuka eDurban mna thatha ifowuni ngelo xesha ndifowunela mama kwenzeke ntoni sakubona ezifowunini uthetha uthotshalishwa kwenzeke ntoni athi hayi bendibizwe ngaphesheya bekutheni bekufike igqirha and then kuye kwathini athi umakhulu hayi kuye kwaqhunyiswa kwathetha le nto uyithetha after that kwakhutshwa amakheyisi angapha amathathu ndanwale street mangaphi ikheyisi eliyi-1 eBrandon Datu seSminoff. Okay emva koko ke ngoku xa kuye kwavukala athi andiyazi uba kwenzeke ntoni mabesekumlo andiyazi uba kwenzeke ntoni ndithi apha ubonakala utsalwa uthreatinishwa uhlaliswa naphantsi
and ke ngoku thina asivi kamandi uba le nto igcwele ilizwe lonke iyasihlaza because iyasihlaza thina ungumzali wethu and asivi kamandi ngaphandle kohlazeka ngoba abantu abakwenza le nto ngabantwana kuwe and ngabantu esithini esixhomeke kube sisithi yifamily akho nomnye ongeyo family yethu yifamily so asiqonde ukuba ifamily ngenza umama wethu kanje ndithi ke mna hayi makhulu hamba uyomangala ngoba kaloku akho nto samncedisa kuyo asikho thina uwedwa apho hayi ndabona uba wawuvuma umakhulu ndasuka phaa eKapa ngemoto yam ndabheka eMount Police Station saphinde sachaza into enje kwathiwa eManfletcher into ibhilongaphi eVandile ndarhuqa ngemoto yam sabheke eVandile nyani sathatha istatement kwabuzwa kutheni ndithi mna kunemoto eyayiwile last year ngoJulayi eyalimaza abantu kuthiwa ke loo moto leyo yawiswa ngumama wam babe bahlanu kusolo kwabo yayingumanyawuza inguMamfene ingumagqibane inguOpa inguNosimanye but ke ngoku xa seyisenzeka ngoku seyiphuma nomzali wam le nto and ke ngoku kule ndawo endiqalela kuyo andimva eTwera ndimva ebuzwa so bendifuna urhalela uyazi ke ngokuba ibisuka phi ze ndiyifumane seyikule ndawo ba andiyazi uba isuke phi mna ndiba kule ndawo abuzwa kuyo imibuzo ethutshariswa hayi ke amapolisa athi okay sawothatha i-statement ntontontontoni bhalise ke amagama wabantu bebekhona endandiqonda uba bebekhona ngoku ke ngoku uze ndithathe le inxaxheba ndibonile emapoliseni ndifowunile ndenzile konke everyday ndiyafowuna last week wafowuna umama kwakhona wathi kunomnye omnye utata wayeswelekile kwaba bantu umqale ebhasini oko M2 ke mbuza uba wonwabile na njengoba thina safelwa ngutata wamlandela estopini wazongena apha endlini wazolandwa ngomnye umfazi utata wayekhona naye kwaba babethotsharisha ngalamini wayerekhodi umama wethu wamkhupha wahamba ndathi makhulu phinda ubheke enkosini uva inkosi izawuthini ngathi inkosi idokethe lakho liseManfletcher phinda eManfletcher xa iphiya eManfletcher kwaxa lo mcuphe ebendimfowunela wathi makeze umama wam uzawudibana naye kamandi ke ngokule izabalula into ngoba umzele endlini wacawa ke ngoku akafumaneka ndazi noba yinethiwekhi yoba noba yintoni ima kangako ke into so ke ngoku mna bendifuna uva andifuna uva ngobathi ndifuna ukubuza kwabantu uba uze benze laa nto emzalini wethu bayithatha phi ipermission isibindi esingaka okay ngicela ukubuza la ubani wayithatha umama ividiyo lungisa ngibani wayithatha umtsotsi ividiyo wawukhona usinethemba ke ngoku angena ngoba akekho noba nguwe ngokwayizoba nguwe ubani wayebuza imibuzo kumama ubani wayebuza imibuzo kumama nangu umntu wayebuza imibuzo yebo okay ividiyo ikhona le babeyithathe ngalesa sikhathi sizoyicela nayo sigcinile okay ngicela ukubuza umuntu okuthiwa nguye owayebuza imibuzo ngesikhathi kuthatha ividiyo inhloso yokuthathwa kwevidiyo nokubuzwa kwamama imibuzo owayebuzwa yona mayelana nokushona kwalabo abashonayo yayikuphi sisi mna ngoba ndafika phaa kunxeliwe nam ndinxeliwe ndafika ndinxelile mna and ndinqandwa ngabanye abafana belisukuya phaa unxelile goduko ndali kusekhaya phaa ndaya ekuyeni kwam mna ndifuna uthetha inyaniso usisi inkosikazi kabhoti le ngabantwana bam abo abo babili ngabantwana bam ngabakabhoti ndathi mna hayi sisandikuva uthini wathi usisi ndiyaphila ndabuza uba ubunabani watsho ke usisi ndathi lona miyekela ntoni andifuna uxoka mna ndithetha inyani ndathi andifuna uxoka ubunabani watsho lona miyekela wathi hayi wanqanda ngumama wakhe walwa so ke le nto mna into yasebunxeleni kweselo utywala mna ndayithetha inyani bendinxelile kodwa into yasebunxeleni andayithathela phezulu kanti bakhona bavitoliza andinavitoliza ke mna andinavitoliza ke mna ndinomtilili untilili akavitoliza kukangako ndima apho nje kuphela ngoku ndikufowunelayo tata uva nakusasa qha abantwana bam bandifunela ndilinde ndiyakufowunela kusasa tata uva yintoni le esiyibonayo efowunini nimenzani umzali wethu efowunini
uthi wena hayi mna bendinqanda ndithi ubunqanda xa bekusenzeka ntoni yintoni benza kulungile siyavuma kwakuphuzekile kwakudlekile ayingasenhlonweni mna ndizithethe kodwa nansi ividiyo ke seyisabalele umama ubukeka njengomuntu onukekayo ekushoneni kwabantu abathile sithini ngegama lakhe sithini ngesithunzi sakhe yayikade isuke kuphi uma isiqhamuka ekuphuzeni noma ngaleso sikhathi sekudlekile yayikade iqalephi ngoba angeke ukuba yayiqala ngalelo langa yayikade isuke kuphi izifike ekuthenini azizabuzwe ngalelo langa mina ndomuntu osebenza abakwelikhaya andazi nesi noba beqale yephi kodwa isukele nomnye umfana nje kusisi wami kusazingabhodi ndiyana kukobo ndihamba naye ndiyephi naye lo mntu andazi ubisukephi nabe ndincedile ngoku sowubuza umfethu uba ndimbuza ubani nambulala kanjani wena njengoba uthakathile andithi nawe uthakathile wena uye waphuma xa kutheni ngoba kaloku wena uthakathile nonosimanye lo wapha ezantsi kodwa konosimanye awusabakhuphi seyingumakhulu nomamfene and umakhulu kulaa vidiyo ukhokelwa nguwe uba uziva ngqo umbuza imibuzo umakhulu xa uba ebetywela ufanele uqale kulaa ndawo atywela kuyo ungambuzi ungamkhokeli igqirha alikhokele liyazithethela mna ke mna usimanyana ndihamba naye kakhulu hayi andithethi siye kwezimbotyiini siyephi suthetha imbotyi masithethe ugqirha lukamanyawoza njani wawubaliwe ngifuna simfonele njengoba kungabuye wayividorayisa ngifuna umfonela ngiyafuna la kuvela Sinomflash. nomflash uyazi andazi nanku lothena sozabona lo mphunzo yabona ngokuyathuka okay cela ungibambele yona khona lapha sikwazi uqhubeka sebesicimele neredo lokuyibi isiphazamisi ntongo ngiyathuka ngiyeke upha uthe ubaba yena akakuphiki konke owakusho uyakwazi ukwenza ikushiya amapolisa kulunga ngoba oluntombi uthe kum ufuna le nto ithethe siyathetha nje yebo wena uyama siyayithetha senza kaloku le nto yethu ifemeli asivi okay ngimzwile esho ethi ubaba akaphiki lutho uyakuvuma konke owayekubuza owayekwazi mase ngibuza umbuzo othi yayikade isukele kuphi khona yini la isuka khona before kufikwe kule yokuthi basebehleli ndawonye noma sebephuza sekwenziwa ivideo ikhona yini baba la yake yasuka khona noma eyake yakhulumeka khona ngaphambi kokuba kufike kulesi sigaba sokuthi nakho sewuphuzile sewukwazi ukukhuluma noma sewumfaka leyo mbuzo wawumfaka yona ndifike nami kuseliwe nami ndisele mna ndifike kusele nami ndisele ndasela izovela late 80 sibari. 80 lo sibari. Yake yathetheka ngakwambo. hayi no andifuni okay yonke into nebethetha komosisi ebesithi bayikhaya Ithi ke sibari. Kaloku suyifihla yiveze enzela lento iqhubeka kakhulu. iphele isukelede iphele okay Sesibani ba kaloku wena lo makhulu nabanye omakhulu kwakuthe nenze ukuthile iveze kilo. hayi ke mna le andiyazi ndiva apha lame mna nosisi sinje Kaloku sibani ithi mamela kuthiwa kaloku ihayike yakhona nangaphambili into ethi ukhona ubukwana okukhoyo. hayi ngaba ndiyaxoka usoba nto uyaxoka ndandifikile apha ekhaya sihleli kwelaa cala wathi wena yemntakabhuti sesinukiwe apha ndithi ninukwephi wathi ngale moto kabuntu ebulele oobhukuleni kuthiwa thina sithi ababulele oobhukuleni ndim ngumamakho ngumagqibane ngumamfene
Umfazi kala lo mfana. Amakhosana. Awuva wena awuva embuzo pha. Uyiwo lowo uyafana esathina ukuthi ike nanutwa na before noma ngaphambili nike yafika yini into kanjalo ukuthi niyathinteke kushoneni kwalaba abantu abashona na. Hayi, kanti ngiyekho ndazi. Uyaqala uyibintu bawona uthakathile nomswethi pha kuba kuzokusweleka abantu. Suba liqoki Kaloku sasimshiya phethe sisekwebu. Suba liqoki suqoka. Hayi ndiyazi. Sufuna ungikhupha isimilo. Sufuna ungikhupha isimilo. Abantu lento ndiyenzile yenze siba wona ukuba ndixole enhlizweni yami. Mina bengazukwazi ukuhlala nawe kanje. Endiyithethayo yile. Okay. Endingayaziyo andiyazi. Okay, ngicela umbuzo uma uthi angiwazi uphelele lapha ekuthini angiwazi. Uma ukwazi uthi ngiyakwazi. Engikwaziyo ngiyaphendula. So that sizokwazi ukuqhubekela siye phambili ngoba uma sizolokhu sigidagida sibuyela emuva. Wawuyile esikhalafini kaBhokeni wena? Ekharabe. Wawuyile? Ekharabe ayikhumbula. Wawungatsho ngoba uyoyika umuntu kaBhokeni uzakuhlaba kubulala. Wayeza kuhlabela nto umuntu kaBhokeni. Ndiyayazi yena. Wayeza kuhlabela nto kaloku. Wenze ntoni uze ungakwazi uye ezikhalafini zakwaBhokeni? Wawusoyika ntoni xa kanje awuzange wathakatha? Wathi utata wakhe singamsengenamnqwazi ndabuza uphumla. Wayesitsho phi? Suyibaleka le nto kanti oba wawuthakathile nawe xa ke ngokwena ubusawuzihlamba ngomzali wethu. Kanti umtswezi njengoba engenandoda engenamntana ongunyana zizinto zingonyana sanifuna zawazami bethu. Okay, sis, ngibuzo ngathi ubukhomba ngalanga bebhuti ukuthi engathi nayo uyathinteka kulolu daba. Uyathinteka noma kukhona nayo wayekushilo. Cela singeneni kuleyo ke simbambe kancane baba ngoba akafuna ukuphuma hayi mina ndithetha into nje. Okay. Ake sidluleleni komunye olandelayo. Ukuze sobona ukuthi yemba into ngifuna usidibanisa. Okay. Enkosi. Ima ayogame yakho yokuthula. Uthinteka kanjani ubhuti kulolu daba naye wayekhona. Yena uyakudala emthakathe emzama noba ngamzama nangomso sozamenze into yena umuntu lokudala wayemzama emthakathe. Kutsho lo mntana lo umntaka kamzala wami lo. Bhuti kuyiqiniso lokho kusho sisi. Lungisa. Ngizophendula. Kuyiqiniso ngokuya ngokwevidiyo yayisenzeka. Kodwa ke laso sikhathi kusenzeka lanto. Ndifuna uqoba le nto ethi ukuba baba sasidakiwe phela. Okay. Senza sidakiwe le nto iqale mina ngingaphandle. Ngikhuluma nefoni. Okay. Uma sengena ngizamile ukubuza uba kwenzakalani. Uma ngibuza ukuthi kwenzakalani ngizama ukukhalima ukuqala ngabikho ibizo ividiyo engenziwa yimina. Okay. Yayenza kulo mfana ngibiza igama lakhe. Ongekho manje. Okay. Ngafana wasebenza ividiyo ebekade ehleli la njengobaba kanje. Uma uzophakamisa ividiyo mina kwanga lapha ividiyo yangivile because ngihleli phansi kuyo yonke lento esenzeka lapha esikhathi. Then mangibuza ufumana ukuba umakhulu uthi mina angithule. Uziba why? Awubuza ntoni wena? Kumakhulu aze athi ithula. Nangibuza into esenzeka. Okay. Uba wenzakalani? Iye ngabikho ividiyo. Okay. Ndifuna ukuqonda ukuthi kwenzakalani. Wathi umakhulu mina angithule. Udade uba ulintombi ibengifuna. Ngazi wayengifuna ukuthi ngiyomsebenzela okanye yini. Kuze ukhuluma ngomsebenzi waze wangitshela ukuthi kwaze kwathathwa uthanisile bayosebenza. Kwakufanele uba kuhambe mina. Okay. Leso sikhathi ke sidakiwe sibaningi nomunye ukhuluma yakhe laqala since ngifika intetha ziphakathi khona. So ifuma sekuba lonto leyo ayingisakhona ukuyilandela. Seyiyaqhubeka intetha ngaphakathi endlini sebembuza imibuzo. Okay. So afuna samasingela hleka ke ngoku manje. Uba diphine ngiyithethe le ndaba le. So angafuna uqamba manga mina ngikhale ukuthi ngixolisele izinto engizazikhuluma kumakhulu le. Okay. Ngobani ngazi ukukhuluma ngidakiwe kwakunento uyayikenze awayikhuluma nayo emakhulu. Since kusenzeka intetha sekukhona imibuzo evelayo. Okay. Then yenzeka lo mibuzo leyo kwenze kwavela nentetha umakhulu wayikhuluma
wathi lapha ekhaya sakhe sambizela imbizo. Okay fine, imbizo yakho ayibizo lekhaya ngayazi. Wayexabene no-sister wami. So wasolela yena. Okay. Ufuna ukuba thukene ngendaba zotshwala. Okay. Yezwa. Then bakuthukene ngozotshwala kuze imbizo yadlula leyo nto leyo. So wathi mase kusenzeka leyo nkulumo leyo isenzeka lapha phesheya. Wabe seke ngitshela ukuthi na wena uzaphinda imbizo imbizo yani. Because angigxilile ezimbizweni. Because kwakula mbizo ongitshela ngayo ngangingangeni kwandawo. Because ngangeke etshwaleni wawunosisi wami wabizela abazali bami kuba usizi etheni eKabeleni na wa reporter and yayinto elungiswa ngokwekhaya. Ihlelo lephansi ukuthi ayingaphinde yenzeke. Okay. Inesikhathi esingakanani lento yenzekile? Le ndaba yevideo yokusoleka kagogo inesikhathi esingakanani? Leso sister Le yale video kagogo esihlangene ngayo namhlanje inesikhathi esingakanani iyenzekile? Yokushona kwabantu gogo enziwe le video khona sekunesikhathi esingakanani? yenzeka last year. Yenzeka last year. Leyo sibona abantu. Okay, awuzanga wena bhuti wami uma uzothi ucela ukuxolisa namhlanje uzanga wasibona isidingo sokuthi ngakusasa o sekhambile isikhathi sewubona ukuthi lento ingathi yaphuma esandleni ngoba nakho wawuphuzile awukwazi usibone yini isidingo sokuzovuma iphutha ngaleso sikhathi wabona ukuthi ngcono ulindila ngala namhlanje ukuze uzokwazi ukuzocela uxolo namhlanje? Okay. Ngasibona isidingo kodwa ngesaba okusaba kwami kula because lento yenzeka kwansakhumbula insuku kwangolesibili ngolesithathu phakwensuku ngakusa kabe kufika omama laba babe sebengifonelile ngabe ifoni bengithuka yabona ngabe ngisazi ukuthi bafanele ukungithuka because into iphutha lelenzekile and into ebengayitshela ngayindaba zokudaba kuphela ezenzekile. Okay, emva kokuba ke seyenzekile bhuti wami ngizokunikeza ithuba mama. Emva kokuba isiyenzekile bhuti wami senizwa kuthiwa le video ibithathiwe isisezinkundleni zokuxhumana, yini wena wayenza umuntu wayithatha ivideo njengomuntu owayefuna ukuthi kulunge iphutha? Umuntu wayethatha ivideo ungambuza mase ngisiva lokuyibuzwayo ukuthi ivideo leyo uyithathile wayinikeza bani? Wangitshela wathi ivideo uyinikeze uNkosinathi. Ngabuza ubani umunye? Wathi akekho umunye. Okay. Amnikeze ivideo. UNkosinathi? uNkosinathi ungapha kwabo. Wena umuntu owayetshela mfana ukuthi wayisendela yena ivideo le yayisenzeka lapha ya. Okay. Nini yokonje kufuna kule ndawo? Yakuthiwa ke ukhona uNkosinathi? Ukhona uNkosinathi qhana ngazi uba undawo ngoko. Oh. Ngifisa ukuthi mangihamba lana ngihambe ngimtholile uNkosinathi ngoba manje inkinga sinenkinga yenetwork asizukwazi ukumthola lo umnikazi wevideo okunguye owayithathile sizukwazi ukumfonela sixhumane naye but yena bengidinga ukukhuluma naye kumbuzeni imibuzo eminye because ize ifike kuthenini isithathiwe ivideo iyopost ezinkundleni zokuxhumana yayisukelephi and kwakuyini inhloso yayo ngomuntu omdala ezinsolweni ezingenabo ubufakazi because awukwazi ukusola umuntu ngento efana nalena ubungenabo ubufakazi ophelele kulicala kakhulukazi musu uzothatha ivideo ngaphandle kwemvumo yakhe uyoyifaka einkundleni zokuxhumana ngaboshwe izandla nenyawo ngoba udicilela isithunzi salowo muntu phansi negama lakhe ukube lo mphakathi wonke la wawudecide ukuze uzomshisa kwakuzokwenzakalani sengibuza kuwo wonke umuntu wayekhona ngaleso sikhathi nansi ivideo sisabalele einkundleni zokuxhumana ngento engenabo ubufakazi ukuba umphakathi wonke wawudecide ukudina uthi uzomshisa kwakuzokwenzakalani bese kuyaphinda kuzwane ngalelo langa emndenini iphinde imndeni ngenelana Uzibani uzizana ngicela ngiveze nje umamebe Hayi ndathi kwasubhuqa
bese niyaphinda yini ningenelane uma sekunomonakalo ongaphezulu kwalo osuwenzekile manje ukube ugogo wagcina uthathelwa izinyathelo ezithile ngenxa yentukuthelo yabantu ukuthi kusho ukuthi unesandla ekushoneni kwabanye abantu kwakuyophinda yini kuhwebelwane kulomuzi noma kuphinde kudlelwane sithini ngenhliziyo yakhe sithini ngaye yehlula enzima mina ngiyaye ngithi ngizongixolela mina ngiyaye ngithi ayikho into ozoyisho uphuzile ungakaze wayisho before noma wayiplan ukuyisho ningixolele into awukwazi ukuthi namhlanje uzothatha utshwala unginikeza utshwala bese ngizosho izinto ezintsha engingakaze ngaplan ukuzisho yingakho nginombuzo ukuthi yayikade isukelephi de ifike kuthenini aze a-interrogate ngalendlela wayebuzwa ngayo imibuzo ukuthi ubulalile obani bani yayiqalephi ngoba khomba ukuthi khona la yayiqale khona before izifike kulowo mcimbi yayiqale kuphi masingayilanda lapho ukuthi yayisukephi asingaviki ngotshwala asibeke eceleni utshwala ngoba vele yibe njengamanje sesizosebenzisa bona engathi budrive abantu ukuthi bekhuluma izinto ezironke kwenziwa yini uma kuphuziwe noma kwenziwa yini uma kuphuziwe ngalelo langa kwenziwa lento eyenziwa kugogo bakhona yini abanye abantu esenteni athi maniphuzile nenza one nasenting kuyena hayi mina ngifuna noxoka andazi ngoba yathi ndinqanda hayi andazi sibani uthi kaloku umbuzo sibani Jehova Rudolf iyathi ngathi ngaphezulu lomuntu hayi yabona nento mna ngoba wasasele kusetshwaleni unceliwe umbuzo wami bakake uthi njengokugcinwa ngalelo langa bangaka abantu balimazile njengoba walimaza ugogo noma osubaphosa imibuzo njengoba waphosa ugogo ngokuphuzile noma wawuqala ukugcina ngalelo langa la okwabenza ukuthi uzubuza ugogo imibuzo efana nokuthi ubulalile ungenabo ubufakazi andinawo ndiyaxoka mna ndithi andixoki ndiye ndabuza ityala lam linye kukubuza kusisi wam qha kodwa ubuhlungu andazi nenye into imbo sebenzayo kaloku utheni umbuza abantu abaswelekileyo utheni umbuza abantu abaswelekileyo noma wawungezi ngani nditsho kaloku nalo iphutha lam bantakwethu nanokuthi wawungazi ngani apho ndirongo kakhulu ke ndithule uye wathi nofucongwana utheni umntu xa kethetha nomyeka athethe ungambuzi nalo elo gama ndaliva futhi ndathula ndaphuma ndimka okay ndiyakhona yanguthu sengicela ke baba ukutethela hayi mna ndifuna uxoka ngicela ukutethela nange usisi lapha ya ube nguye ozobeka naye ngendlela yakhe ndifuna ukukubuza namhlanje ukuba umtswetsi ngeli xesha umvidorayiza ke nisithi uyatwera umtswetsi ebeqale phi ndiyaqonda mna nawe nomnye apha endlini siyayazi into yoba kuye kuthiwe umntu xa etwera kuyathulwa kungathethwa azithethele ngoba xa ndike namthethisa umntu otwerayo uyathini uyathula ebeqale ndawoni utwera ngoba siva apho wena umncwina umfaka imibuzo umkhokhela ndifuna le ndawo aqale kuyo utwera ngaphandle kwale yakho ubumfaka imibuzo ndifuna loo ndawo apha kuyo suka ke mntasekhaya ndakabhuti basusene nosonwabo basusana ngantoni kanene nosonwabo andazi kaloku sincelile usonwabo naye ndiyamdinga lowo usonwabo bendele ndifuna bekononomntu kakethetha nampa mamele ndimamele ndicela umamele usonwabo ndiyamdinga yabona thetha mna usonwabo bendimdinga yabona wenyama bendimdinga usonwabo ngoba usonwabo ndiyendaukulontumukukhona ndamchazela ngicela ukhuluma ubuyela khuluma qede ibhukuthetha nosonwabo
Ndikucelile kantoba ngathi ndifuna senzele ukuxolo namhlanje. Ngoku xa ungazifundile Ndicela ubuza ke ngusibani kuyo yonke laa nto naniyenza phaya right yenzeka yadlula kodwa ke ngoku uthini ke ngoku wena njengoba uthi ungutata walapha inkosikazi yakho le uthini ke ngoku ngemiphumela yayo le ngoku yenzekayo kusuka abantwana phaa beze kuye bezomfuna befuna ukumhlaba bethubulele indoda yakho uthini ke ngoku wena tata walapha ngaloo ndawo le ingxaki yam ke ngoba uzundive kodwa ingxaki yam inye endibethayo ndim ubuze inkosikazi kabhuti imibuzo apho ndinengxaki ndinengxaki ndinaloo ngxaki apho ndinengxaki khona ndinale ngxaki ndim ewabuza inkosikazi yam nangu usimanyawusi endambuza umbuzo uba ayibuthini nasisi bendingeva ndathi sesutini ukulo mntana akekho noyefike apha kulo madala khamlo ingxaki ke kuphela Umntana wena awufuni usilinda Ngiyayicanda. awufuni usilinda sithethe. Lo mntana silapha ebhasini sivela ukhola. mna ndizobaleka ngoba lento ndifuna ithetheke ndifuna ithetheke iphele kulungile siyabuzwa baba kodwa sicela usinikeze ithuba ukuze sizokwazi ukukhuluma impela awubaleka ngebaleka Eyoba kawume mfondini kawume sivele edolophini negogo sivele khona kufike lo mntana walo tata oshonile umshanami utata wakhe athi apha kugogo ugqithe nje kugogo weza kum wathi madala ngawundirhabulise ndathi hayi mntanam ndisuka edolophini so bendixakekile andikwazanga indlela yothenga utywala kuba ndinale ngxaki iyalapha endlini uba funeka ndilungise 1 no 2 wathi wabe bufuna utywala kwabanye abafana azange bamnike size masilapha endleleni njengoba sisiza lo mntana uqabele exhaxazayo athi kugogo orayithi gogo athi omnye endi orayithi athi usho uba u-orayithi na athi omnye endi orayithi ndimbona uba itsho iphali ingqondo yam ya ngoba lo ikhona into afuna ukuyithetha apha kumagogo ndizithulele aphinde lo mntana ehle masisehla uba sisizisimpahla apha endlini eze lo mntana aphinde still athi u-orayithi na yakani athi omnye ewe ndi-orayithi aphinde futhi athi ugogo hayi bo mntana ndinto engxakakho wamane ndibuza uba ndi-orayithi na kodwa bendisuka bendikuxelela uba ndi-orayithi ntoni wakhupha imesi apha endlini yeva ya wafika athi ugogo phuma apha endlini nam athi lo mntana soze ndiphinde ndize apha athi mntanam noba uzanga ma elapha ngaphandle ndibuze uba kuba ngumzukulwana wam ngumntaka mtshana ndithi mzukulwana yintoni ingxaki yakho mntanam so ndifuna andixelele ingxaki yakhe ndithi
yintoni ingxaki yakho, yinto le uyibuza kulo makhulu. Athi lo mntana setsaliwe ke ngumfazi kaSonwabo wathi mabaphumele naye ngaphandle. Lo mntana athi kum nawe uyayingena yeva ndithini kuwe, athi nawe uyayingena na. Ndithi ndingena ntoni? Ndifanele ukuyingena kuba sendimphendula ngale ndlela ngoku aza ngayo. Ndithi umntakwenu apha wafika apha ephethe ibhozo, nawe still wenza same story. Ndithi hayi ndiyayingena mntanam. Yabona, engene ndandiqonda into yokuthi uba wayemnyekile laa mama ajike, ndandingenamsebenzi naloo mnesi yakhe. Yebo. Kusho ukuthi kube baba wawungekho wena, kukhona into lo mfana wayenzile. Yabona ndikuxelele uma ndithetha nje inyani, intshaba zalo mama, uyabona? Abanye babendigxotha befuna uba bakwazi ukwenza le nto bayifunayo apha kulo mama, kodwa zange ndikwazi uba ndiphume. Ndathi mabeze nabebulala lo mama ndizawuthi ningabisandishiya nam kuba soze ndivume. Jwapha phambi kwenu nabo bayazi loo nto leyo. Soze ndibaleke baleke bona. Okay, kuyezwakala baba. Sisubusabela. Bendifuna ukuthetha nawe. Okay. Okay. Elungisa. Umtswetsi njengoba kudala ekuzama engasoze akufumane nakusasa nangalamini. Ukuzama ukufuna ntoni? Yintoni mntanam onayo ebhetere obonayo kwixhegwazana elingaka lingayizama kuwe? Unantoni mntakaNqabeni? Uncinci uNqabeni kum. Wena namhlanje ukwazi uba uthakathise umamam phakathi kwabantu mntakaNqabeni. Cela undiphendule. Nqabeni udele umtsotso okanye sowudele thina? Wena mntana ndingaNqabeni. Yintoni uyidele kakhulu apha ekhaya? Udele thina okanye udele umtswetsi ngoba uyathakatha uyakuzama? Ukuzama xa unantoni bhuti? Cela ukundixelele ke namhlanje. Khawundixelele ke mntana. Ukuzama ntoni makhulu manyosa? Yintoni la izama apha kuwe ayibonayo entle anodayizane apha kuwe? Suthula, uthetha kakhulu ngalami nevidiyo. Suthula. Thetha, phendula. Supha kumnqondo ngobeni. Uyandibona mna? Ndimdala nakuNqabeni. Andiyazi ke umtswetsena uba ungakanani ezawumiswa nguwe umenze le nto. Uqala xa niza kwenza le nto emzalini wethu, nikana sicinga thina kuqala uba sizawuva kanjani. Jongani ke njengoba ootata benu uNqabeni bazala nina nabangamadoda. Uyabona ke umhlophe njengoba wayizile thina singamantombazana, akho nto siyicela kuni thina. Yonke into siyazenza njengoba singamantombazana apha ekhaya, singamantombazana, singamadoda. Andiyazi ke mntana into umtswetsi anokuzamela wona ngoba ndibona ngathi sibhetere thina ukogqitha wena, futhi andinyonyobisi, ndibhetele ukogqitha wena. Andikwazi awunawo nekiriva wena. Khawugcwele ukusa. Subusa umncinci mntana. Le nto yenzayo ayikho right. Zama ukuzehlisa, zama ukhuzeka ungumntana Lungisa. Yekukusa. Uxolo. Sangazi ngizokunikeza ithuba baba. Sacela ukubuza kokozi. Ikuhlukumeze kangakanani lento esiyenzeka egameni lakho ubona kuntaza abantwana bakho befona besho kuba babone ezinkundleni zokuxhumana nabantwana lapha sebeyafika bafuna ukukuhlaba, kuhlukumeze kanjani? Kabuhlungu mama, kabuhlungu ngiqithi ngoba beningasalali kwalapha endlini. Ndilala entabeni ndizofika ekuseni apha endlini. Ngoba kubanda kangaka nje kule ndawo akukho ncedo kaloku, ndizama mandiphile. Kubuhlungu, ihliziyo lam andiyazi nebehlamba igazi, igameli lam
imoto namna endigiqa abantu ndibuhlungu kakhulu mama kwakusuke emgidini andifuni intliziyo yami ilihlwile. Okay, ngizocela ungichazele yona baba, ngizokubuza yona bese uyazichazela ukuze sizoyi-understand. Ngisafuna ugogoza khuluma adlulise ubuhlungu bakhe sibuze. Ndibuhlungu bantakwethu, andiyazi isingathi ndingabikho ngindibetele Sakwazi ungasho kanjalo. ngoba kaloku imese zizivula kulo mzi zibuhlungu. Ube bongekho la tata hayi ngesebephumelele. Uhlala wedwa la ekhaya? Abantwana bami bayaphangela. Bayaphangela. Nkosi yami, ungasazizwa ngiphephile. Hayi ndiphethiswa nje nguThixo ngoba nasebhasini umuntu angadlala. Kuyezwakala. Ngicela baba usichazele yona njengoba kade usichazela yona sizwe ukuthi iqale kwakusukwaphi. sathi masifike epolice station wathi wapha epolice station njengake abantwana bakhe babethe uvakobolelo bathi mandibazise apha bakwazi ufaka report emapoliseni bafake icase. Kwafika apha emapoliseni kwathiwa laa moto yasesiqobongo yayiblue Toyota ilayishe abantu abanxilileyo iqhutywa ngudrayiva onxilileyo ongena-license yayibulela abantu phaa. Bathi ke bona bathi ke ngokungakhuleni uchaphazela kapha emotweni kwakunxiliwe laa moto i-double cab ilingana nale yam engena-canal. Uthi abantu abebephakwe babeku-13 udrayiva wakho unxilile akana-license. Ngoku kungakhona uchaphazeleka ndawoni kuloo nto leyo. Babesithi ke seyimchaphazele. Kodwa ke ngoku into ebothusileyo ukuthi sigodukile okokuqala sifuna leze apha ngoDisemba babuze ukuthi hey imoto yalimaza abantu ngolu hlobo. Bathi la tata ndandikhona athi utata lo utata walapha athi yena hayi utsho apha kubo hayi bantwana bam ndim umama wenu ababize nabanye omama thina sasingekho pha sasingayanga. Ngoku ke ngokuthiwa thina sithi abawisela uthi kuthiwa sithi abawisela kutsho yena esithi yena kuthiwa sithi abawisela moto anganawo awushilo ukufika kwethu ngoDisemba. Hayi kaloku kuwe kwemoto wena ulapha ke ukuloko siyafika ndizinxelele mna ndazinenye. Okay baba. Kune-network. Okay, kulungile. Sisubona umbuzo ubufisa ukubuza kuwo kwasho ukuthi uphumile. U-Opa. Hayi beciba ndiyabaleka, hayi bengabaleki benjaya. Hey Opa. Ngoku nividorizer umanyawuza phaya. Xa nividorizer umanyawuza kuye kwathini apha kuni? Nike nayicinga into umanyawuza unabo abantwana and abantwana bakamanyawuza bazawuva kanjani? Nike nayicinga loo nto? Ndinento eyi-1. Mna ndifike phaa kunxiliwe ndilinde ndiphethe andikagqibi uthetha ndilinde uzawuthi xa ndigqibileyo undiphendule yeva. Okay. Awundithethi. Undidanisile yasi. Andikhumbuli ubinganguwe owenze esi senzo esoba umama wethu umgqibise ilizwe lonke. Wena omapha ekhaya uthi kwamkhuluwe uthi sisi uthi bantwana bakabhuti. Uke basicingela qala xa usenza lento. Uke basicingela. Xa usenza lento beniyenza usithi Thulani uyavidorize ubhokileni yena umagqibani mavene na wathini umntwazi phaa ebetwera phaa noba ubumfaka imibuso ngoba akho bwera phaa qha ngobumfaka ndicela ungandiphenduli uzandifumana ithuba lakho. Opa ndikuxelele mntakatata omkhulu ndifuna ukuxelela nje inyani. Uyabona le uyenzileyo wenze isigezo esingapha kokuqonda. Xa ungumntu ongutata into enje ayenziwa ngoko wacinga kusasa abantwana bakabhuti bazandijonga kanjani. Ngoko wayicinga abantwana bakabhuti bazandijonga kanjani. Ujonga uba mntakatata omkhulu namhlanje xa sibona wena sihleke wenze into enkulu kangaka kumama wethu. Tata u-Opa imbi into oyenzileyo uba awuyiboni wena.
ndibuhlungu usonwabo engekho nje ngoba naye ndiyamva xa uzazibona uzawuziva iTV lento yena owathi xa kubizwe igqirha ngabantwana bakacucu xa ibona utywala babantwana bakacucu wathi xa kuthiwa phaya ekhaya khona umuntu wayebulele wathi usonwabo ngumhlophe umuntu wayebulele kwabuza uba utsho njani uba ngumhlophe umuntu wayebulele ngoba umuntu wayebulele waphendula uNomayoyo wathi umuntu wayebulele apha ngubhuti Mahlahla wathi ewe nguye wayebulela umongisi utata kaNozuko uba awazi ngiyaqonda uyazi utata kaNozuko wayexhuzula umongisi andiyazi uba wabulawa umhlophe kodwa umuntu owazi umuntu oyaziyo kahle owayehlala apha akho mntu owayazi umongisi uba wayexhuzula uyandothusa usonapho xa etude umhlophe wakho wagwinta umongisi umhlophe zange wabulala mntu akanazange eligcwele igazi kulaa ndawo ahleli kuyo undothusile bhuti undidanisile futhi wena kunento yakho endingayithandanga uyahamba uhamba uxoka ngathi apha uthi thina sithe apha ekhaya asiwafuni wabona amagcina lapha sihamba solanda amagcina asemahlanga jonga apha ke bhuti ndithethe jonga apha ke mntakwethu ndikugqithise uyabona ke tata xa urhuqukileyo kungena apha ekhaya uzoma uthethele ukutya kwethu besikucela sikusebenzisa ngoba ungumntu wasekhaya xa ikonelisileyo loo nto phuma wedwa sifuna uphuma nabanye abantu yeka ukuxoka opa yekani ukuthi xa nihleli apha emakhaya nithini nihlukumeza abazali bethu ngoba umncinci bekufanele uba usaphangela mna nawe akho nto sishiyana ngayo kakhulu sukuhlukumeza umcwezi ngoba bhuti xa uhlukumeza umama ugqibela uhlukumeza mna and mna ungajongi uba ndiza kuthanda usenza isenzo esinje emzalini wam hayi ungayilindeli loo nto ngoba nawe xa nowezile le nto asewuzucace nowezile lowo wathi sifowunela wena wahlutha ifowuni wathuka uNontombi wathi yenina nithini ningakanilinge nihlukumeza uOpa minqundu yenu ukwazi ubiza umuntu xa ifana uma kunowezile uyakhuza abuze uba abantwana bam nibhidana ngantoni na hayi bantwana bathula bantwana bam nikude sanuthukana izawuthi xa nibuyileyo nihlaliswe phansi lento siyilungiseni uvela sekethukisa ngoba yena unenimba ngoba ungumntana wakhe kanti umakhulu mndana for lanto ayewayenza unowezile oqale wathuka wakwaphindiswa suxoka somphikela uqala lapha yabona uyazibona kulimenemene Opa uyazibona kulimenemene unowezile waqala wathukisa wathi nina wahlutha ifowuni wena ungafuni ukuyibamba kutata udumo wathi uyahlanga wahlutha ifowuni unowezile wathi yenina yakani ukuhlukumeza umntanami uOpa minqundu yethu uyalibala uma kunowezile xa esithuka thina sizawuphindisa vele naye phakuyi sithi nakakuthuka Opa wawuthukwa ndim ngathi msuni wakho Opa andikhumbuli uba ungathetha into enje ungenza into enje kumzali wam wawuthukwa ndim unowezile wathuka abantu andizazi ukuthuka Opa andizazi ukuthuka mna xa into endiyenza yona ndathi kanti Opa njengoba umanyawuza Tata Opa ndithena yima Tata Opa ndithe kuwe Tata Opa umanyawuza xa ethakathayo unowezilela unjani wathini wena xa mphendula wathi wena awumazi ngathi okay oko umama nguMaria owam ndiyamtshutshisa umzali ngathi uyabona ke le nto uyenzayo izibe nesiphelo sayo ngoba umthetho ngoku uzawuxhupha ngempundo yena kwauqale umkhululi ngoku uthotshaniswa nguwe uzenza udetective wena ude uthi phaya evidweni wathi xaka yho abantu indlela abalunge ngayo abantwana balomama umntana enyoka kanti yintoni angalumama xa ethakatha nam ndiyathakatha silunge njani sizalwa ligqirha sithakathi thina mnomamam umsuni wakhe xa ethini yena uthatha ifowuni bendithetha nawe umama wakho yena wathukwa ndim naye wayendithuka kanazawuthi yondithuka uthathe ifowuni ngakunozi umzali wethu wathi nomntana mrhami
Opa. Hayi awunajala. Andifuna ukuthi Okay bandiyada. xa inhlungu uba xa ukhala ifowuni siyothuka ayiwandi umzali wethu wenziwe ntoni so kakuyimanyela le nto siphume sixolile sisuke asikwazi ukuyikhuluma uma singayilandi ukusuka wayo so ixesha uyifihle noma kungakhona izinto ezijobayo mama ngoba endithuka akanarayithi sendithuka befana uthe magcini nibhidana ngantoni nani utatomncinci wakho nditsho sami istori noba ebesesivile sami athi mntanam linda mhla wabuya nihlale phantsi notatomncinci wakho nithethe yena uvele sele ndithuka uba siyakuhlukumeza what about wena uhlukumeza umzali wethu hayi masingayisile ecaleni iminyaka sicela ukuthethe Uyabona ke Magcina namagcinakazi. yebo Ndicela uxolo mna mntwana kaMqhathi. Lento ahlale phantsi iluse kakuhle hayi ngodlame amazulu alazidlame. Hayi ngodlame hayi ngempi. Kulungiseni nje ikhaya elithu. Othi hayi mina ngandibuyele esimeni atsho ngoku. Othi hayi mina ndiyaxola ndiyabuyela esimeni atsho ngoku. Masixolelane madawethu siyekeni uba sigida edwaleni inyazo Umini nje uthi qhayqa. zobona okay sengicela ukukhuluma Ngimna kwethathule kaloku uthethe wena. ngicela ukukhuluma Ngiyakhuluma ke ngikuso. La tatu uyathetha. Kuthiwe yefemini. okay ngicela ukukhuluma baba ngicela ukukhuluma ngifisa nangumuntu omlalelayo omunye umuntu ke ngifisa ukuthi naye futhi angilalele uma sengikhuluma thina kithi noma ngithi ngale kwaZulu sikholelwa ekutheni inhlambuluko ayijobo awukwazi ukwequmisele bese uyitshela ukuthi kusasa uzovuka usugqibekile ngicela ngiya understand so umuntu nomuntu kusuke kumele akhiphe inhlungu yakhe ngaphakathi kuye before kufike exolweni asikwazi ukuvele sisuke sifike exolweni singakuzwanga ukukhala komuntu uzoxolela kanjani uma enezilonda ezivaleleke ngaphakathi yebo yona ibukeka incane manje ibuka kangakanani umama beselala entabeni ngenxa yento enaba unomthelela ekuthenini isuke ngoba izibe lapha nje ingoba nani ninesandla asali kuzofuna uxolo ukuthi kuwe phambili but asikwazi ukunganibonisa amaphutha enwenzile ukuze kuze kufikwe lapho into eniyenzile ayikho yinhle yalumela and mina kuyangithusa ukuthi ibiyenziwa abantu abadala bengilindele ukuthi mina ngizokhuluma nezingane ezincane okuyizo mhlawumbe ezaphambuka iyangithusa uma kunanomuntu omdala phakathi owayengakwazi ukuthi uma kunezinto angaziqondi kahle alanda udade wabo noma alanda umakoti ambeke phansi ahlale naye phansi ambuze one on one abantwana benu bafundeni ngesenzo senu sithini ngogogo bengasalala endlini ngoba kubanda nje ngigodola kumanje kade ngihamba ngiza ngalana ngibona izintaba zinamaqhwa umuntu olala entabeni ngowesifazane sithini ngaye ngoba esabela impilo yakhe ninesandla ekuthenini agcine kufike engasalalela ekhaya ninakho yini nina enhlizweni zenu ukuthi nanoma ngathi iyaphela lento but uma umakhulu ngathi uyahamba emhlabeni thina ngeke ngisho ngathi uvele wathula nje ngaleso sikhathi ayohamba ngaso ninakho yini ukuthi nina ngaba ngobokuqala bokusoleka ngoba niyibhebhethele lento
lezi ngane ezimsongelayo zibhizi zimlandela zifuna ukumhlaba yini ngoba kwanani nifaka uparafini emlilweni wokhela umlilo waze wafika lana kanti akukho yini ukuthi ngikhuluma nje nawe baba Opha kanti kwangamele yini wena njengomuntu omdala ufika ukhuza isimo esenzakala esingalungile kuze ngiyezwa kuthiwa khona nawe uthi khona kuyavidorizwa sho ukuthi wawu aware ukuthi uyaqoshwa one ukuvidorize umuntu uyomposta einkundleni zokuxhumana kulicala elibomvu ngaphandle kwemvume yakhe sithembe kanjani ukuthi ugogo uphephile masiphuma la Ngisahlala phansi uzochana hlala phansi sithembe kanjani leyo ukuthi uphephile ke uma siphuma la nansi isisabalele einkundleni zokuxhumana ivideo nenzani ke nina ukulungisa igama lakhe nokucacisa ukuthi sasiphuzile njengoba nizotshela mina Siteteleko umhlaba wonke lombukile uthini wona ngaye kusho ukuthi wonke umuntu ophuza utshwala emhlabeni wenza izinto ngoba nakho ephuzile bese kuba kanje zingako usuzenzile uphuzile empilweni kuze kuba ufika kulesi sigaba sokuthi kube kanje hayi kaBaba ngicela ubuza kahle kancane nje Fundibhala kodwa ndiyilimali lento buza andikwazi ukuthetha ngithi njengokuba ke taToba yena yenza lento ebeliyenza nazivisa kamnandi emveni koba niyenzile walala wavuka ngakusasa weva wenze lento kuvidolize umthwethu ubona umhlaba wonke uba uligqwetha kuye kwathini ungazoxolisa ngoba uyile kumagqibane kuba umagqibanena enomntana enonyana lo wethu umzalezele intombi zodwa beningazikwanti mna ndisemsebenzini uyile kwagqibane wawuxolisa uthe ngezanga pha kumthwethu nobe luhlukumeza uyile kwagqibane sumanyela kanti oba yintoni uyivuma ndiyayiva loo nto kwagqibayo uyile ndiyokwenza nokwagqibayo uyoxolisa kanti ke hayi madadu right xa ungazaziyo kanti ke umthwethu ayisosola uba azane abantwana bangamantombazana azange azicelela uba angabi nandoda angabi nanyana kodwa sanuhlukumeza umzali wethu thina sisamthanda hlonipha umzali wakho wethu eziba uhloniphe owakho ngoba nama unomva kamandi xa kuthiwa umama kule ndimtsala ndimbuza uba ubani bani wambulela kanjani utheni umntu azakuthotshaniswa nguwe aba ubuntu nakho emva kwethu utheni ngazi ubuntu azothi umfazi wami uphi xa ubuntu ephuma phandle umkhonto afika ahlala umama wami kuzaba njani ngicela ukubuza ubani yiphi i-Facebook account eyayipostile le video noma niyibone seyishare kakhulu aniyazi ukuthi isuka kuba thina siyibone ishare kakhulu mntasekhaya siyithulelwe ngumzala wethu osedebheni mna ke andinavidolize yes ngikhalela lo bhuti okuthiwa wanikezwa le video le ngiyamkhalela ngiyamkhalela lo bhuti okuthiwa wanikezwa le video le ngoba asiyazi noma umame mna andiyiphili le nto ndandikhona ingxaki lapho uba sonke abantu bebepha ngoba kwayena lowo unguye ofacebookele abantwana bethu bathethisa kufacebook babuza ke ngabantwana hayi bo kanti eyona nto niyiqhuba yapha elalini because nathi yintoni na wathi yena hayi mna bendikhona xa bekufika abantu kuqaliswa but umakhulu wenu xa selevidolizwa bendingekho and ndingayazi nento uba bekuqalele phi uze avidolizwe bendifanele ukwazi abunelisile kodwa kaloku ividiyo kuthiwa inikwe yena which is uye oyipostileyo unyanisile apha ndiyavuma unkosinathi ebengekho xa kuvidolizwa kodwa but liyavela igama lakhe baba la kuthiwa ubani umuntu omsherele le video uthi lo wayeyithathile ngisherele unkosinathi andiyazi kapho kuma mna ndinashere ndiyezazi nto ndinontiliki naumna ngoku edolophini bendincedwa ngulo mntu hayi ndimutsho wandibona ndafika emva kwezinsuku senza apha ekhaya sakudathe uba unesibindi ungumntu ongutata nyani othi busiza abantwana bakabhuti ngentliziyo kwakuba mawuzile ukuthi bantwana bakabhuti
kwenzeke ukuthi nokuthi kodwa ke ngoku xa sendilibona nikhona ndithi mandiyizi bendingenawukwazi ukuza usisi xa yedwa uye wathini ungezi kuthi nalike gcina ndizawuphendula endindaliva ngabantu uyazi abantu nethi nixabane ningumndeni ziyangenelela abantu bangenelela kodwa ndilindwe ngerharafula ngemikhonto ndathi andizuya kwabhuti mandindwe ngemikhonto nerharafu kodwa ndiyandazi ukuba nethi ndibone imoto yasemthathi le apha ndizawuwela phaya ndingazoshuba ngubani. Okay. Imani ke okay. Ngoba le eyobantu abangekho ngeke izisize ngalutho. Ngikulena ke njengamanje. Ngiyacela ngicela uxolise kahle. Ngizokunikeza ithuba baba. Sesiyela ngakhona ekuthenini ivalele. Ukuba kuyangami benizojeza nesenzo senu kodwa mina siteteleka ngisiwumjezisi kodwa kunuka umuntu ngokushona kwabantu kuyicala ukujeza ukuthola ukuthola ipunishment noma ukuhlawuliswa benizohlawula noma benizogwetshwa nigwetshwelwe isenzo senu ngoba sikho sihle ukunuka umuntu ulicala elikhulu futhi kodwa mina sitetelegu anginikiwe igunya lokuthi ngimjezise but ukube singakithi kwaZulu ngabe ngiyanibuza ukuthi nizomgeza ngani lo amama enambulalisa abantu angababulalanga noma enambulalisa abantu ningenabo ubufakazi ngisho kanjalo nizomgeza ngani 2 nizoya nini kulabo abantwana abamlandelayo abafuna ukumenza izinto ezithile ukuyobhula lo mlilo nane nawufakayo kubo okwesibili lokho thina njengakithi ubuzohlawula benizohlawula ngakithi ke kuhlawulwa zikhishwe ilwane zibekwe lapha kuthiwa kuzogezwa umuntu osuke bekiwe icala elingenabo ubufakazi ngoba mawuthi ngibulalile umuntu othile 1 kwakuyingozi yemoto 2 wena uzothi ngibulalile yini ungayanga emaphoyiseni wayongivulela icala oqala lokho ukuze umthetho uzothatha indima yawo njengoba sekwenzeke kanjena ke nikwenze emndenini nimgeza ngani umama ukuze kuzoba nokuthula nizomgeza ngani yini nizoyikhipha nithi sigeza inhlamba esikunike ngoba angazi noma sangezwa kahle sizokusamsama sikugeza inhlamba mama esikunamathisele ngazo ukuze kuphinde kube khona ukuzwana ngoba ngisho namhlanje mangathiwa nithi siyaxolisa akukho enough kwakini mina umuntu ongashiwo ngokimi akungigculisa ukuthi ungazothi ngiyaxolisa kumele ujeze ukuze nangelinye ilanga ungaphindi ukwazi ngoba waphindi wakwenza siyabuya sesizofuna inkomo okungaphezulu kwesijezo sakho sokuqala ngiyavuma ngoba unotshwala phakathi angikuphiki lokho kodwa asingacashi ngotshwala into yayiphuma emlonyeni andingakusasa uzama ukuzothi ngiyaxolisa for isenzo sami ngisenze ngayizona sewuzosho namhlanje ngoba sekusukume abantwana bakamama bazobiza lo mhlangano kusho ukuthi kuba ubangabikho lo mhlangano ubungeke ufike lo ngiyaxolisa kumama ukuze ke sibone ukuthi nizimisele ngokuxolisa noma ukuthi umndeni uphinde ubuyele esimeni nimgeza ngani ugogo ngingaphendula yebo ndizawuthi kuwe mntasekhaya ntombi esemzini yebo apha ekhaya kwabhuti mna bengazi into yoba ndandizidangele semandisisho usisi ndiyambulisa angavumi ndingazi uba isono sam siyintoni na kusisi ethubeni ke ndisazile
kuba engandiphenduli njengoba utheni ndabe ndisazi uba kwakusembe kunxeliwe sisitya utywala ndifika abantu sebesele sokungako ndithi mna kwelam icala andinanto kodwa into endizise apha nangoku ngabantwana bakabhuti nawe uyawunontombi uthethe nam u-1 no-2 no-3 ndathi hayi kulungile ndizawungena wathi uba ufuna ukungena ekhaya endlini sizawuhlala estratweni sithethe ibe lixolo ongalivumiyo uxolo ndifuna into elungiswe nditsho ukuba ke mna bendingenanto engaphaya ngoba andazi nele kwakunxeliwe. Okay, nakumbuzo wami baba uthi nizoya nini kulaba bantwana sebelandela ugogo niyokunqanda lento abayenzayo yokuthi ugogo egcine engasalali la ekhaya eselala entabeni ngoba leyo kumele ilungiswe yini bantu nani naba nesandla ekuthenini kuze kube kanje. Ngakho leyo ayilulanga kodwa ilula ngoba omnye ndimnqandile enqandwa nangabanye abantu. Ngophi ke lo umnqandileyo ngobani? Lo ndimnqandileyo ngokoliseko. Uthi le nto ayenzayo uyenza. Ngokoliseko uthi uthe khona waqabela imoto eBlow ekhwela ingathi ukhwela ihashe kanje. Andiyazi ke noba imoto le eBlow yayimanyawuza okanye ngumanyawuza lo wayehlele steringini la moto iBlow. Yazi apho ke ntombi. Le nto lo sisi ndimbizileyo andimbizwa ngabandi ndifuna uzibonakalisa. Ndifuna nifunde isifundo. Le nto niyenzileyo ningaphinde niyenze nakomnye umama womnye umuntu. Imbi le nto niyenzileyo ningaphindi niyenze lethu isonyanyisa kakhulu. Qha ke asikho kuloo nto. Hlukana nomzali wethu umntana. Ntombi. Hlukanani. Njengoba ngosipala umqala. Ntombi ndithe kuwe sisedolophini ndifowunela lapha kufutshane futhi akayinto ezifihli. Yes baba, njengoba umnqandile uye wathi kuwe uyenziswa intoni lena yenza njengoba kuba umnqandi. Uthe ufuna ongalivumi ixolo. Uthi uyenzela ntoni uba unqandwa nguwe wena mnikazi womzi owawuqale le nto wayiva ithethwa nguwe ngokwevidiyo. Uthi ke ngoku wena umnqandile uthi uyenzela ntoni kuwe xa umnqandayo ebesuthetha naye wena xa umbuza ngale nto yenzayo uyenzela ntoni. Kodwa ndiphikile lo mntana wathi akeza uzelandela umama omkhulu wakhe. Okay, mina ngicela So ke mna Rhodulu njengoba bendithetha nani phanda sedolophini njengoba bendifonela kanti beniyandibona nini ndingandiboni mna ndathi jikelani ndimlo apho ndihleli khona khange ndinifishe le nto ndathi ndimlo apho ndikhoyo nizile kumnyani nemisimoto njengoba ndize nani. Okay, nditsho ukuba ke mna andinanto ingapha apha kwabhuti. Okay. Kwabhuti mamela sisikanondibele apho kwabhuti qha andifuna ukuzimela ndathi kona ndizawubiza umculi wam ukhona nawe ndathi abanye abazubakho sawufika late kudala sizula ke phaa belinde nina ke siphinde matate swike maniflesh. Okay. Kusukuba bantakwethu mna uthiwa umntakabhuti kum endibalise sisepha edolophini wa-1 no-3 le nto sisathathwa yintoni yipressure. Okay. Ipressure yintoni ngumsindo ethiwe bathi yesisabuza kakuhle usicacisele ndabe sithi mna kwamna andiyazi ncam le nto. Exactly. Ubaba Kodwa mna ndizathi abantwana ndasela mina akukho utywala futhi ususela wam ndiyinkwenkwe ma ndisela utywala apho ndiyatsho ndifuna ubetha nomfuxungwana no ya ndizawunxiba ndiyaba umfuxungwana nam
utshwala benza lento obuvela uhlelo kuyenza masimuseni ukuthi thina lesinje yinto vele isemqondweni asiyeleke futhi Uthetho oba wena ufune ukuzihlamba ngegama likaMtswetsi ufune ukuzikhupha wena Pululo sami mina endinaso siyinye ngoba andinalo andilwanga muntu andilwanga nabantu intetha yami inye ngumbuzo wami kusisi qha apho lone khona ubusenzela andibe ndingeva sesindifanele usabela ngoba ungakhuma athakade khange ndive apha sawuthetha uObapha mna xa ndiqala ukumjonga uOba akaziboni apha uburongo bakhe xa ndiqala ukumjonga akaziboni uburongo bakhe uOba qha into amengayo kuba ebenxelile uOba yena akhwapha abonayo uba urongo khona andiyiboni kuba iyazibona le nto uyenzileyo ngokubuza usisi umbuza oseyitwaleni wena udla ngokuzimanyawuza nabani xa nisetywaleni sibanyenza abantu bapha ngubani owakwambuza ngaphandle kwamanyawuza emveni kwamanyawuza ngubani okwambuza kanti ogama wakube nenyani umdala kwathakatha babuza nabo lapho benibabuza benibabuza yini udala kwathakathwa apha sikhula singenabo yima sasinotata apha kwathi zange sabamba loo nto ngoba asinaproof wena kuthe ngo-interrogate umzali wethu leliphi egqirha beniye kulo lathi ngumanyawuza othangathileyo balothe ngumanyawuza owiseyoqala amadakabantu bekuthetha ba ebekuzwa mbani andisibusitsho andibambulele nalimrhuqa bahlale phantsi bahlale phantsi niyathetha evidweni opa bantwana bakuthi ukuba ndim nditefunanyanga rhuqe thatha rhuqe ndingatsho nathi ndizawushiyeka nam kulungile bantakwethu le nto besizeququmbela njengoba besishunole nto ayimisi ifuna sidibana ndingubani endimlisileyo ingxaki kanti oba ingathi kwale nto uba ubuze umzali wethu uba ubhokleawuziboni uba urongo awundixolisi ixolo kantiendiyakutela ngaloko ndithi ngobuza ebenaba ndithe mna benabani ndibuza ixolo engathi na inzima le nto kanti opa kubuhlungu ngoba ngangivulapha mna ndinalo uxolisayo uba bendinguwe ngoku ndizawuvela ntakothi simanyawuza mna ndinalo ngokuthakathisa ngoba andikwazi uba uyathakatha abahlambi igama lawo ucela uxolo ngokusuka kuwe entliziyweni asinosuka le kapha size apha sithi ngoba ubonakalisa nje ino ntombi mna ngegama wena weyiqalile usebaphinde uyayimosha nam ngibuza ukuthi mina because wena awuphenduli le nto ibuzwayo esibani suqhayisa ngotywala ubutywala sonke siyabusela imbeko xa wenze into embi emntwini ibalulekile zimali zabantwana babantu zakubala mama ezibahlangazo benyuka behambela into kamamabo eyenziwa nguwe ngoba phaa evidweni kuthetha wena akuthethi bani umbuza abantu uba ubani bani yena ngoku xa kuthethwa loo nto wena uyewashazelisa uyiqhayisela ngotywala no mesibani uyiqhayisela ngotywala kuyabuza uba njengoba ke ngokusowenzile ukuze ke ngoku kube kantiukuxelela la mama axole wenza njani ngosuyiqhayisela ngotywala sibani utywala sinandaba nabo into ebalulekileyo ngokuthetha ukuba le nto mayiphele ngoku wena ongayiphelisiyo ikwanguwe ngoku uzawuphinda uthi wena futhi abantwana bakabhuti wakho bakuzonda bakufuni pha yebo kanti nguye oyena mntu bekhona uyayilungisa le nto uyixabiseka kabuhla ukhulula ihliziyo kamama nabantwana babo bakabhuti wakho niyithethe le nto iphele niyifemeli uyabo niyithethe iphele
lo sisuzeli bazolungisa loo nto akubani ukwazi ukuthetha eze bantu abangabanenyusana akwazi ukuthoba omnye bangaba yehlela ngezantsi nithethe le nto iphele kodwa ngokwena mntu ufuna uba makunyuke futhi bona ikwanguwe ngoba wena uzithobi awuziboni urongo into yaqha uqhayisa ngotywala utywala bukhuphe ecaleni thetha ngale nto uyithethe ngomlomo wakho ngoba ubungayithethi ngotywala buyithetha ngomlomo lo wakho so ke sibali yastraight epointini uxolise laa mama ukhulula ihliziyo yakhe uthethe le nto ilapha kuwe le uyaziyo ufuna into yoba ngaba laa nto wawuyenzela ntoni ububeke ecaleni utywala yabo ngicela ukuthi uma ngikubuza umbuzo ungivumile naye ngoba uma ngikubuza ukuthi khona uze ngani kanje uzokwenze njani ukulungisa le nto ngifuna ukuzwa ukuthi wena njengomuntu obona usekumoshakele ucabanga ukuthi yiphi indlela ongayilungisa ngayo wena njengomuntu omdala okunguye obenesandla ekuthenini kuze kube ngale ndlela osekuyiyo namhlanje angikwazi ukukufunza amazwi emlonyeni ngithi khulula inhliziyo zalabo abantwana ngithi xolisa kubona ekubeni ungakuboni ukuthi urong uma ungaka-admit ukuthi ubu-wrong usavika ngotshwala angeke size siye ndawo utshwala bumphoqa umuntu yenza into ngoba esuke enenhloso yokuyenza bantakwethu sizawucela ngoba ndinamandla kodwa kulungile ngoba ndiyafumana uba sidibene ngolu hlobo sixoxa uba masilungise le nto ingam ngokubuza ingaba amazwi okuxolisa umakhulu lo wona awunawo ngoba kaloku xa ungenanto ukhuphe onayo andiqondi uba uma ngaphakathi kwentliziyweni ayikho into ethi unoxolisa kumakhulu ngendlela eyiyo xa usithi wena unayo ngoba kaloku mna ndiqinisekile uba umntu ongenanto ukhupha neliphi nilizwi lakhe lokugqibela lokubonakalisa into yoba ngaba ngeba bendiza kwenza kodwa ndinanto abonwe ngulo mntu ummoshileyo into yoba ngaba nyhani ndiyamazi akananto kodwa ngendlela athetha ngayo iyandixolisa ngaxolisa uphambili ukuthi sengithule isikhathi eside ngiyabona siyiphambili sigidagida endaweni eyodwa mina baba ngiyazwana neqiniso futhi ngiyamazi kakhulu umuntu omdala ngoba ekhaya ngifundisiwe ngomuntu omdala kodwa into engiyibonayo ubaba isikhathi sethu nokuba khona kwethu la ngathi akakukhathalele kanti empeleni thina besizokhulula wena ekuthenini ngelinye ilanga uma kukhona into eyenzakalayo kugogo igama lakho lingasali libambeka noma liba phakathi kodwa ngiyabona ukuthi ingathi manje ukufika kwethu thina ingoba besingazazi ukuthi besingenzani ukude eThekwini kuthatha imali ukuze sikwazi ukufika la 7 hours singoba usibona selapha nje bebe baningi abantu besingaya kubo siyobasiza siyobakhulula inkingeni abayifake kuzona kodwa sikhetha ukuthi size la ekhaya hayi ngoba sizokhulumela usisi noma sizokhulumela bona kodwa besizogeza negama lenu ngokunjalo ekuthenini ngelinye ilanga eyintweni nizokwazi ukuthi nivume nicela uxolo ngokusuka enhlizweni zenu uma kuwukuthi kufika isikhathi ukuthi uNkulunkulu amkhumbule ugogo igama leni lingathinteki kodwa manje since ngifikile indlela besilokhu sikukhuza ngayo sikunqanda ngayo umuntu omdala ubungathi besizokhuluma nomntwana omncane kuyangilimaza mina kakhulu ngoba kungikhombisa ukuthi lokho kuhlangana kwethu kuwe akusho lutho futhi thina singabantu abasuke kude kangaka bezokhathalela inkinga yomndeni wenu ngikukuwe baba kuwumuntu okunguye ongabuwenza kahle kakhulu la ekhaya noma makukhona iphutha abekwa lona alivume ukuthi cha ngiyavuma mina ngikholelwa ekuthenini uxolo ucela straight kumnikazi wendaba awulokhu kudla igunga noma ulokhu jikeleza emva kwendlu kodwa uhlala straight uma uyindoda
uthi ngiyazi mntana sekhaya noma ngiyazi makoti ngikonile ngo1 no2 no3 ngiyazi ukuthi akunalutho engakubeka njengamanje ngisho ngathiwa ngidla izimbuzi ezingane ngikwazi ukuzikhipha ngenxa yesimo eningazi ukuthi ngiphila ngaphansi kwaso kodwa ngizothi angizilahle ngicela uxolo asikwazi ke baba ukuthi sesingalokhu siba ninganga kangini sikufunza amagama umdala ungaka uzofunzwa abantu abafana nathi ukuthi thini kumuntu ukuze akuxolele asikwazi 2 thina sabuyele emuva asilele la ekhaya so manje ingizwisa ubuhlungu wanuqale walokho kujikeleza ukukhuluma ngotshwala mina ngingasiboni isizathu sokuthi usungalokhu ume ngabo 2 ungomisa ukuthi baba awuliboni iphutha kwento oyenzile ulokhu uthi kusho ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngabuza kusho ukuthi wena ukubona uburong bokubuza kwakho awuboni ukubuza kwakho ukuthi kumlimaze kangakanani lo muntu wesifazane asikwazi phela baba ukuphoqelela sithi xolisa ngendlela yipi ukuze ukwazi uxolisa uma kuukuthi uyakubona baba ukuthi isidingo sokuxolisa sikho yeka sidlulele kolandelayo uma sibona naye isidingo sokuthi axolise uzoxolisa uma ungaxolisanga okwakho lokho kodwa yazi ngelinye ilanga ukuthi lento esiyihlangelela ekhaya yohamba mbigidi uyazi yodwa into eshona ngibhudete ohlele duze kwami kodwa uthe meyisho wayisho nomunye umuntu kwangathi uyayizwa hayi amandla nginawo takwethu bantwana bakabhuti kulungile kuba igama lelawo andizokwazi uhamba phaya emgwaqweni abantu behleli ababesela ndibubona utywala ngahamba ekhaya ndibe ndihamba phaya endleleni ndixolisa ngongazenzisiyo ngokuba ndibe nemibuzo unofoxumane wandibuza wathi kutheni umntu onembuzo imibuzo hayi wandibuza nangu yandifuna ufihla nditsho ukuba uxolo yinto entle eyakhayo yakha umzi ingadilika umzi imoto itshayisa indlu idilezi unikeza imoto acela uxolo ayakhe ndimele andinawo amanye amazwi ndiphelele apho andifuni uba ndiyibone iphephezele mina qoba eyi nantsi ingxaki ngoku ke ndandibonile iphephezela ndawela ndinyuka ndithanda into enye unondundu umntana usidibanisa ukuthi uxolo sisimanyawoza ndikonile kaloku utsho kanjalo ndiseza kaloku ndiseza kuye kaloku uma ndithi mayigcina ndiseza apha kuye akangogcina umanyawoza eyi ndiseza ndithi Thahla andifostelwa Thahla umntu akafostelwa kumandi wena uzawuhlala nabakho abantwana mna ndifele into ndingenagazi Thahla awungeke ufe uyawuhlala besezisijika apha zonyana bakho Thahla awungeke ufe ebomini Thahla angeke ufe angeke ufe simanyawoza nakusibaliwa ngubusizana ukhona naba abantwana bakho ngabantwana bam aba ngabakabhuti ndikhona ndiyaphila ukhona nantoni ndenziwe nguwe kakupikangaka utsho ukuthi mna funeka ndihambe phaya esitratweni ndingangeni uthenjani intliziyo yam mna uye wandenzani awundenzanga enkosi akwazi umbulala umntu hayi ndiyaxolisa ngokuphinda-phinda yabona apha sidlala ngexesha lethu uopa nje indaba yoxolo akazingeni uba ndiva kakuhle njani ndicela simyekele njani ukhona konke mfowethu sekukhulunyiwe kwabekeka ngendlela nangegalelo benalo noma nesandla benaso ekuthenini kuze kufikela ekuthenini umama kasalala ekhaya sekalala entabeni negama lakho likhona phakathi
ukuphi ongakusho njengamanje? Njengamanje ngakhuluma kodwa usoze ekuqaleni ngicela uxolo before ngiqala unkulumo ngisiya phambili and namanje ngikashintsha ngashilo ngathi ngake ngafisa ukuzokucela uxolo kumakhulu kodwa-ke ngavalelwa ifoni ngaze ngifuna ukuba senzima sengisaba nokuza kuyena ukuze ngizocela uxolo kodwa mase kuhlangene kanje sekukhona ukuthi sihlangene kanje ukuthi makufuma kube khona ukuxolelana angesabi lento engangiyifisa ngizoyenza ngicela uxolo kumakhulu. Makhulu ndiyazi makhulu ndakona and then kubuhlungu kum mina nohlala nabazali benu nabantwana bam badinge. Ulungisa sifuna ulungisa usathetha. Makhulu ndiyazi ngokuba sasikade sisenzela ngezinto nami ndikwenzela izinto uma udingayo ukungicela ndiyenze yonke into undithuma kodwa emva kokuba kwenzeke le nto yenzeka zange uphinde ukwazi ukuthi undikwazi undithuma okanye undicela kodwa-ke namhlanje nabo nato wabo sihlanganisile namhlanje ngenxa yemeko eyenzeka ngephansi kwegama lami kodwa amasekukanje ndiyabulela uma ufumaniseka ukuthi kunento ekanje ikwazi uba mayibuyise ekhaya. Ngicela uhlise uboya makhulu wami ndicela ukubuyisa kuwo. Enkosi. Intweni ndenze yona inina ndigcwalilise lonke ngoba benomama bathakathi. Yo hayi lungisa hayi andinalo xolo. Wena uzawuhlala nomzali wakho nazawufela abantwana bam. Ya Ulungisa ndadala kakhulu ndaya kutata ndaphinda ndixela hayi into yenzileyo indidalisile awu ndoleke ndondaleke umntana abantwana bakho kodwa ukwazi ukuthutshisa umzali wami hayi andiyazi uba ndawuphinde ujonge kanjani. Bengicela ucela into eyodwa ubaba opa ngazi uma ngizothi ngimfake kule nto noma ngingamfaki kule ngifuna ukuyicela kodwa nje angiqhubeke ngikhuluma. Ngizocela into eyodwa bhuti ngoba uthi uzocela uxolo kumakhulu ngakho konke okwenzile noma okwenzekile ngamagama owaphimisela kuyena. Mina ngicela ukukuthosa ijoka ake kube nguwe oyobhula lo wamlilo owenziwa yilezi ingane la ekhaya kulesalukazi. Ake kuyoba nguwe oyokhuluma nalabo abantwana ababamba lamazwi noma lezi zinto enanizibuza kugogo kube nguwe oyokhuluma nabo ukuze bengaphinde bezohlukumeza lesalukazi. Ukuze ngelinye ilanga makuwukuthi khona into eyenzakalayo kulesa salukazi sazi ukuthi wena unegalelo elithile owalenza ekuzameni ukunqanda izinto. Njengoba ususho njengoba usho uthi ucela uxolo ke singakuzwa ngomlomo wakho kepha ke sibone wena uya kubo laba abantwana uwenzana noma ngabe yini ezokwenza ukuthi lesi salukazi singaphinde sihlukumezeke. If it means ulanda abantu abadala bangotata ubalethe la ukuthi uzokhuluma nalabo abantwana ukuthi from today abahlukana nokuhlukumeza isalukazi wenze. Ngiyabulela. Angifuni kube umkhulu kuphela oprotect ugogo ngento yenziwa yini. Ake kube yini enilanda leza ingane ezithusa ugogo ngemmese zifuna ukumgwaza sifuna ukumenza noma yini. Akube yini enisukumayo enizama ukubhula lonto ukuthi nizoyenza ngelani ake niyenze ngendlela yenu but ingabi bikho into neyodwa ezokwenzeka kulesa salukazi. Ngiyabulela. Ukuxolisa kwenu siyokubona lapho
okwamanje angeke ngize ngibakhulumele ngithi bona bayakubona noma babo mina ngikhulumele lami esayini ngeke ngize ngivume ukuthi ngithi bayaxolwa kanjani ekubeni vele abantu abasabiswa gogo kungekini kuyilaba abantwana yinini okumele niyonqanda laba abantwana futhi niqinisekise phambi kwakho ugogo ukuthi iphelile ngeke bephinde abantwana bezohlukumeza ugogo ekhona nomkhulu la egcekeni ebona ezwa izinto enizikhuluma kulabo bantwana nibanqanda ukuthi beke beyiphinde besondele eduze kwesalukazi. Indlebe ezimbili. Ngiyabonga amazwi akho ma. Indlebe zami zedla ukudla kwakho. Ukuthi akufoneki la, ukuthi akufoneki bengizonikalela iy'nsuku zokuthi ngicela nikwenze bese emva kwalokho senikwenzile emva kwalezo y'nsuku bese ngiyabuya ngiyabona makuwukuthi akukho okwenzakalile emva kwalokho ayisisophuqela ukuthi sithathe ezinye iy'nyathelo ezingaphezulu kwalezi. Hayi mina ngiyabulela ngokuphelele. Lungiso olukhulu. Ndiyendibona utshwala. Inkinga yodwa ke mabani ukuthi labafana nabo abahlale la. Lobo ngazo usikale izinsuku bafika ngalo izinsuku bafike ngazo. So nxa befike lezo zinsuku ngesikhala sibabonile siva sekuthiwa benze ukuthi. Okay. Umuntu okhona la uma wabo. Uma angithi ke wena njengomuntu owonile kunganzima yini ukuthi uye straight kuma wabo uyokhuluma naye ukuze mabefika abantwana bakhe uma wabo bengokuqala ukunazisa ukuthi napa sebekhona ekhaya bese ngiyakwazi ukulungisa lento ngoba ukhona umuntu ababuyela kuyena. Akuna nkinga lokho bale indaba engifuna ukuphendula kuyona yile ukuthi abekho la. Okay. Kodwa kuma wabo angisabi nokuya kuyena ukukhuluma naye. Okay. Kodwa kubona abekho la. So bafika leso sikhathi benze bona baphinde bahambe. Izokala. And pray ilungiswe nini nomabini ngoba ibopha nina. Exactly. Ngoba kungenzeka into kuba home. Yena abantu bokuqala. Ngabokuqala isuspect nini. Plus lapho abantu ababonwa umuntu nanzobona umhlaba wonke. Njengoba nomakhulu wabona umhlaba wonke. So umsebenzi kabani ukulungisa lokho wenu ukuze umhlaba wonke ungabi nayo lento ukuthi yini nayekelele umakhulu waze wagcina eselimala noma hlukumezeke. Ngizwile sister. Ngicathe ngizwile. Hayi siyakuva. Engishilo. Sikuzwa kahle. Ukuthi ake bekusukumele bona ukuyilungisa lento. Njengoba bebeyiqalile ake bazama ukuyilungisa abayilungisi ngaleso sikhathi la sobona khona ukuthi ngempela lolu xolo bebelicela kunjani likho exactly Njengoba abantu bakalo andile bengekho bendifuna ukuthi umswethu nguyena ubaba axela utata wabo njengoba elele kulaa ndawo leso umama wethu mabamthathe bambulala kodwa umini ongena emgodini uzabayiwani. Mina iyangixaka ke sebemthanda kangaka utata wabo. UDibhokuleni babengamfuni utata wabo benonina wabo. UBhokuleni wayelala egadini kwakhe engafuna kusithiwa ngubhirhi. Namhlanje ndiyaxakwa ubhirhi xaxaba uzawukhupha amagazi wabazali bethu. UBhokuleni benganalo umfazi wakhe benganalo endlini yakhe belala egadini ebizwa ngobhirhi. Kodwa namhlanje kufuneka kuphalane igazi ngabantwana bakhe noAndile. Ngenxa namhlanje balwela utata wabo. Utata wabo lo bebengamfuni. Ebelala egadini ngalo utata wabo engubhirhi igama ebebizwa ngalo phakathi kwakhe. Abavuyi ubhirhi efile. Teni bengavuyi ubhirhi xa ingekhoyo. Ubhirhi belala egadini balala endlini bafuthi bakhe evinje ukutya. Ukuba khona impela isibaya besikhona sinivuma hayi ngabe ngiyozilanda ingane zakwethu. Namhlanje ngabe bengiyozicabula esibayeni ngizogeza ugogo. Ngoba cha inkulu yona lento ayikho futhi yinhle. Siye sibone kwenzeka kanjena ugcina abantu abadala bebulawa ngenxa yezinto ezikhulumekayo. Kaya ngithi ke mina uqaphe ukuthi ukhiphana emlonyeni wakho ukuze ngelinye ilanga kungakubophi. 2 singabantu siyadingana. Ngeke wazi namhlanje njengoba ulimaze noma ulimaze inhliziyo yesalukazi ngeke wazi ukuthi mhla wena usunenkinga ngeke yindeza ingane zombili zekutakule.
3 uma umuntu omdala kukhona into engezwakali kahle uyababiza abantu uhlale nabo phansi uyikhuluma into singacindezelani sisodwa singahlukumezelani sisodwa. Mama bakhona dade ubona mama wakho lo wasisulayo ePoloni kuthe ngakeza apha emzaleni wethu manyawuza ndivile into eyenziwe ngabantwana ngohlobo owethu mama akaxabisekanga ngapha nakomama bena bamthatheza umama kanti ke ungumama ngoba wayezele thina thina simhloniphile xa nifike ezindlini baxele mabake batshintshe bakhule nathi njengoba sikhule sazonihlalisa phansi bengamaxeko. Make ndivele kancinci sizwe zemzini ndizawuthetha amagama okugqibela. Usisi inkosikazi kaBhuti yathethisana nomama umuntu onengxaki ndim. Usisi yathethisana nomama ondezakayo batshayisana icuba ebemtshayisa apha ezantsi. Mna manje ndimthethe usisi ndiyayibona ke kodwa namhlanje sidityaniswe unonto intombi endibemthatha badibene amedolophini bandifowunele kanti bandibonile enokwazi ukuthi xa kukhona ingxaki iyethenjwe ngokuba kuthiwe kukhona indoda pha ngendlela endikubona uyiyo awubonakali njengendoda eqotho. Ima kancinci awubonakali njengendoda eqotho enothi xa kukhona ingxaki iyilungise iyimele ngoba awuyimeli kwale ithethwayo. Ngoku ke Sibali lo msebenzi niwunikwayo kulapho ke ngoku sisakubona khona wena into bangaba nje uyindoda yaphanyani wena uyindoda eqotho ukuthi ucime lo mlilo ububasile. Singaphinde sive kuthiwa ngoba wena muntu ngokubethakalayo ndim ngoba funeke ndithatha abantu batransport bezapha ube wena ukhona uyindoda eqotho yalapha kanti kwayiyo nedala izinto. Ngoku ke ngabazokukhupha kwizinto ezenzekayo ezirongo apha uba ngaba ukwazi ukuyilungisa le uyawuthi uzibe uyalihlamba igama lakho ulungise lento kungaphinde kuthiwe nansi into eyenzeka kulo mzi othi ngowakho uzibeka lo indoda eqotho. Mahle Khudu mahle tata ngoba mahle amagama akho mfana wasemaqwathini ndiyabulela mntanam. Uyayazi indlela ebendikuthanda ngayo kodwa Mfondini uthe mntakasisi magcina ndakuva into yokuthi nawe ukhona phakathi kwetshaba lalo mzi ndadana indlela endikuthanda ngayo. Ndiyabulela mntanam nxa ukwazi ukuzithoba. Elokugqibela ke madoda kuba mna ndihleli kakubi apha endlini mna mane nakufikwa kuzohoriswa lo mama kukhona mna zeke ninqande ke nezantshaba sindisokolisayo kulo mzi kuba ke kuyanyanzeleka into yokuthi kaloku itshaba malifikile alizabe lingezanga kulo mama kuphela liyayazi uba ukhona utata ophaya zeke nalo nithethe nalo. Mfondini sityityimbiswelwe umnwe thina phaa kulaa mzi. Laa nto nawe umane uyiyela phaya uyogrogrisa phaa ngawehle ke ngoku kuyo. Ndikuthanda kakhulu umfana wasemaqwathini and then umakhulu wakho ndothuka nyani ndakuva uba nawe ukhona phakathi kwetshaba likaSimanyawuza esisihlobo sakho esingaka. Ndibulele ngokuzithoba mntanam. Senilikhabinele ke litshaba lingaphinde lisapho. Kwaba. Lungisa.
khona into endifuna ukukunika yona mntana. Athethwa ndini. Uyabona kanti into unomakhulu bakho bakwamgogosi kumandi phaya nihlekisa ngomtswetsi. Uzihambe uyobaxelela uthi andithe bona andibakhathalelanga namhlanje nakusasa nakutenyeze zayo. Andibakhathalelanga andizalane nabo. Babezalana nomhlophe nothi nabo. Baxela nje babengandifuni andibafuni uhambe uyoxela umakhulu bakho. Aba babezibhiza ngoba bazelwe nomhlophe. Mina nisosihlobo sabo. Uyabaxelela ndiyakuthuma. Ndiyabonyanya futhi apha ekhaya ndifuna ubabona uhambe uyobaxelela. Ufika okanye kusasa ubafowunela nditsho unomayoyo nononkosayikho uthi uthe. Ndibafuna ubabona apha ekhaya. Funa ubabona. Sam nobabalwa umxelele uba bathe abantwana bakamakhulu Manyawuza kokwabo abafuna ukubona nawe phaa kokwenu kwaCucu asoze baphinde balibeke. Ubabalwa noba ndothwa nditshabile okanye kuthiwa kutshaba umamam andimdingi apha ebaleni naye kokwabo kwaCucu asoze ndiye. Uhambe uyobaxelela ubafowunela ndithi niyaWhatsApp uhambe uyobaxelela. Uba nditsho njalo apha ekhaya sibadingi asihlobane nabo thina. Into yayihlobana yayingotata bethu. Kuthi buphela ubuhlobo baxelele ke uthi uba sitsho njalo. Kuthi xa sibonana thina singamatshaba amakhulu angalimazana. Sisicabanga ukuthi uxolisekile. Kukhona konke. Even nodadobawo ndandimxelele umakhulu wakho. Ngoba dadobawo ndimthanda kakhulu. Kodwa kwadadobawo usuka namhlanje ndamxelela hayi since wenze sisenzo sozophinda umbone kwadadobawo ndingena. Udadobawo uqala uncedwa ndimphe imali zami ndimphekele ukutya ndimenze yonke into. Namhlanje kuzawufuneka udadobawo umenzele yonke into bekade ndimenzela zona. Kwadadobawo siphumile lungisa ngenxa yakho uyeva uzumxelela uba njengoba nditshilo ndathi udadobawo asoziphinde singene kwakhe asozophinde singene kwadadobawo ngenxa yakho bhuti. Ulitshaba wena kuthi ungasilimaza sikuthembanga ungasibulala lungisa ulitshaba elibi elasendlini. Umdaka qithi lungisa ude nihlekise ngomtswetsi nidibene nomakhulu bakho niyahleka niyagigiteka phaya nicima thina seva kanjani. Ucima saphinde sikuthanda. Mna umuntu angafuna umamam andimfuni uyeva. Baxele nodadobawo bakho uba ndithe njengoba bezonda umamam andibafuni ndiyabonyanya nonkosayikho nonomayoyo. Baxelele nditshilo bakhathalelanga. Kutheni sigezela nje? Kutheni sigezela? Kutheni umzwasekani weyile? Okanye isono sethu kuba singabantu abangomama? Utata wethu zange azikhethela abantwana kuzikhethela ngoba mbala loo nto andiyazi. Umntu abantwana yimvelo evela kuThixo uyabaphiwa. Mayingabi lotyala loo nto, mayingabi sosono. Hlukanani nathi, nihlukane nomzali wethu. Phumani kuthi. Kanini sibali kanini nje sizawuthi mna kusinosinothi ndivile vimlo namancane ndingenamandla kodwa ndivevi into entle nento embi yalo. Ndibona ngathi mna sithanda ukuyilungisa. Wathi kunontombi uba ayilungi ongavisisiyo akazovisisa esitsho kumphofu. Ndathi hayi mna andinastress andinaxhala kulungile sizayithetha le nto igqithe le ndebe. Yakugqitha le ndebe sijonge ukuzala. Ndijonge uba mayigqithe ke mna le ndebe. Ndithi mayigqithe ke le. Uyabona nje ngoku nawe awuyi kulaa ntetho ubuyithetha. Ndithi mna mayigqithe le ndebe. Buka lapha ngasekhaya silibonile udaba lwabo kabanzi beyibikela. Namhlanje besithathile uhambo olude olubheke phambi kwaseMatatiyela eMount Fletcher lapho esiyosiza khona umndeni ubufuna uxazulula inkinga yawo. Inkinga iqale lapha ke umbukeli
umama ufike wahamba wabizwa emndenini ukuba ayovakashela khona ngoba kunomcimbi othile wokuthi bebuse bewumndeni. Uma fika kwadleka ngendlela okwadleka ngayo, ekugcineni sibona sekukhona ivideo owathatheka yona bembuza imibuzo mayelana nokushona kwabantu ababa sengozini yemoto bangamalungu omndeni. One, into yokuqala leyo. Okwesibili, le video yathathwa lapho ebuzwa noma ephoqelelwe ehlaselwa ekutheni aphendula izinto oyingasaqonda ukuthi zayisuka kuphi. Ithathiwe ke yasisuka lapho yofaka social media. Inkinga enkulu ukuthi isabalalile einkundleni zokuxhumana. Lento yenzeke ngonyaka odlule, njengamanje isihamba ifika la ekutheni abantwana balaba bantu okuyibo abasweleka noma abashona kuleyo ngozi eyayikade yenzekile sebeyasuka beyohlasela umama noma bayamsongela ngokumbulala mayelana nale video eyaphuma eyayenziwa ngabantu abanye babo okungamalungu omndeni. Umama uyithola engasaphephile noma engasayizwi impilo yakhe ngathi ikhuselekile, ugcina seyithola engasakwazi ukulala ekhaya ngesimo sokuthi ugogo ohlala yedwa ekhaya akanayo omunye umuntu ahlala naye. Uthi mntanami bengingasalala ekhaya bese ngikokela ukulala entabeni ngenxa yokuthi ngibalekela ukuthi impilo yami ungenzeka okuthile kuyona. Ibhlungu lento eyenzekile ngoba uma usubuza imbangela noma umsuka wayo yonke lento ukuthi kwakuyini, uthola ukuthi kwabona babengenalo ulwazi noma babengenazi inhloso ezithile ngokumenza le video babemenza yona. Inkinga enkulu manje sebegaxele ngesimo sokuthi bangamalungu omndeni bafisa ukulungisa ubudlelwane babo bewumndeni, kodwa sithola kakhulu babo opha engakhombisi neze ukuzisola odabeni olwenzekile noma emaphutheni abekwe wona, ngoba ukwazi ukusola umuntu noma unuka umuntu ungenabo ubufakazi bento ethile. Okwesibili, kwakuyingozi yemoto leyana, asazi ukuthi izitsolo zize zibe khona kwakusukele kuphi. Iwudivayidile umndeni ngesimo sokuthi abantwana bakamama sebethatha isinqumo sokuthi asakwazi ukudlelana nabo noma ukungenelana nabo ngoba bahlukumeza umama wethu. Basukile ke Cape Town bathi cha Steteleko sicela uzosihlalisa phansi siludingide lolu daba, saludingida kunyama kunjalo. Sisengakwenza futhi nakuwe uma kuukuthi unenkinga shayela le number la uthi Steteleko ngithatha ungibeke na kanjani ithimba liyofika noma selishona ilanga. Mina Steteleko intokazi yakwaNdlovu sengisho njalo kuwe ngithi umnandi sawubona uhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.